Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka United Democratic Party hakasngi balang kalapdiang buram ya UDHS barim kajela u Dr. Amanwar kumudukot bapura kaseng ubanya aireng kumukertong na North Chalong constituency haka election MLA kaban Salong House Nambanwan. Haka ni kasngi layadon ng President Rangba ka UDP uba Ahmed Ba Lingdo, u Working President uba Paul Lingdo, u General Secretary Ba Jamino Mautho, ki MLA bat MDC bat kiwei pat kinong yalam bahak mat jong kaseng. Nakaliang u Dr. Amanwar haba ay jingkren ula ong ba watla ula syong tat nakakam hakalay po tarik u jiliw henrei hakashitarik unaitung ula sedang biang dakawei pat kakam kataban mi siya kamat banyak kendo yaki pat ba. Ula ong ba watla karta jong u kalakot siya kasan pu prasnem henrei usngo kumba udang arpunyo bat arpu prasnem karta bat kani gajing sngo samla ka jong u kalong bo kwa wanwan ra ya kasensyar ka kadar ka baki pat ba ka jela baro kia ang nud. Ula ong ba udang day tang ubadang kena ha ka kamsan himasima henrei ulong pat ubakloy ban bu di kinong yalam ki ba hakmat ki ban ai gajing kaya u. Kajing pediang burom jong kaseng UDP yo Dr. Amanwar kalong ru ha kasngi jong kajing dap henriu pu arsnem kaseng riu lum ka APHLC bat ka UDP kadai kaseng kabalapan ka na kaseng APHLC that have a lasting impression in the memory of a person. Today is such a moment for me. I am deeply honored that the leaders of the United Democratic Party have selected this day to officially confer membership and endorse me as a candidate for the upcoming MLA elections from 17 Shillong North constituency. Dapat pawai ke ciksumu, ya kini nong yalam, kibaran pa, ijongi kibaran dengan kapor, nakapati UDP, melapjang supaya, bat klam ganu ke cik matakin, ikloy, bat burung, ya kajing angluat kejawan, bangadang daun nak servis. Semua buat ong yang ada di buat penbuat yang bangan ni cepat kabangan natri kamsaka. But hadu bangan nasyangkai dari hakata kebuat bangan seni. Ublay uayani kebuat banyalai kijinge amat hati. Nasyangkan dia dapat putri jauh berajin mereka nasyangkan harus dari ayah keleng-keleng bagaya keleng saudara nak keleng saudara ayah hin pada seorang ini paling keleng kita we have a very, very long history. At the same time, we have an active president. But kani kacing shim benta jema bandrung syagani ka sen dari katam san hima kalau namar gidan kecil sokia pan gidan kecil wala ngaladan sampu prasem karta ibu buat kiau urajan kut kebuat paling udang lu Nerai minta kasih nong, jubah begini minta kasih bukan kut mau ambil. Karena cuma dari satu prasnem. Nerai ngangan itu, kutu pada artinya art prasnem. Hanya juga kuat. Lain di South Stem, ngadon
the experience. But yang ini experience, but yang ini justru sama juga ngin tradition ham wan ra ya kita sinsya kada gabang ya angnu koros kata. Hak bamdan kajing alam kebesar upai ba belum. Hendrai hak kajing bun inang berkat kajing sekam betul. Kajing berkat jendam. Kayak kaya nak berkat jeliu. Hendrai baroa idon lakador. It is even more humbling that today also marks the birth anniversary of the old APHLC party formed in 1960, the 6th of July. Kami Cultural Party laseng nangi dan kasih National Darbar Hall. Badai nangi mentah akan dikenti untuk Presiden Badan Burung dan tapi bagani kan be nangi banwanra yang kecil telah hagan kecil lah tapi kejuni. But they nawar kani kadang bangis go don't come bangis tang ploy yang ini kejadian kejadian. But baru kata ibu pun ini ibu fair kejadian. Kan jingdan dekat kejadian bagi tradition ham bagi ya haman lagi dong. Aman lagi kerja. Bagi sedang kuni, umangilang mata. Nama kecik Kristen, bat kecik Sofia, hak kecik Kupor, kecik German, kecik baru. Gini ki nong yalam, bat ki nong yalam kam ijongi. Ngasa hamuhar. Tak pagi kendak nanti nak bawa ni kermau kaya ke National Darbar Hall. Bagi kermau bah kanu, man kanu ke meeting, jom kanu ke parti ini. Dari ketiga hall. Bagi ketiga hall, kepo pergi. Ya kita uyalah. Bagi next kali, bagaimana significance? Balai bagi. Belum lagi meeting nak kena kau. Kita ni ramai besar kita ni, kat ni kita. Iyo Chief Minister, nak pergi Chelsea, tambah iyo tangkan dengan mereka. Nikam iyo keluar kurang. But although we embrace that past, it is now time to forge ahead. To work together and lift our state to the stature that it deserves in all fields. The task is not easy, considering the current state it is in. But I promise that I will work diligently and with your support and encouragement, I may be considered now to be a rookie. Nanti kita kena hadakam saji masima pemakaran mentah. I am ready and willing to learn from the best leaders present here today. The best leaders we have got here today. What I lack in experience, I will make up in determination, sincerity, dedication, and pure grit. My gratitude to all these leaders. Iba ay mensiya nga baros kata. Pagkata ng kom terikam kajuni,
Dapat kenal na por mengenangkan ke sekolah dia boleh kompetisi itu atau por ini dari second language. Bakuli po sinan mas nadu plus 1 nadu plus 6 ngalit ini na mukar atau por niat cak nikir ke bos niat file cak apa ketinggalan kebesar but kebaikor betul ni. How the class 6 ngayon yung national scholarship na pass but kaya yung baybang ng complete nadong siya daw ayaw sa school siya natams but kata continue mga napas yung yun but I need more no kenal benar menang show mau ngini penesrian kuno ya kali kejitay kamu betul akan bangun itu itu harap kayu batala terbentuk baru tidak menghabis baru tidak separah bat karena betul kesakit kilikai lang baru siapa long siapa bat nak koi long siapa yakni tem ritual jadi kita nak jadi apa serai setiap mur but ikwa betul cakap kamu tak boleh ayo padahal kata ikwa dia utong ini kelawak but betul mana boleh utong ayo ke kamu serang ke kamu lihat berbor ke kamu suju buat lagi kamu juga kalau kamu pada kalau berjaya but berjaya padahal kata kelawak jadi gawat namar makasuku kaya dikiliti kebijai-jai kaya dikiliti busuk dan kamu telan berwan yang syarau berwan yang setuju bercakap kaya telan takawannya ketelan kesatut hinlin syadu syibak isti berkebui juga telan kayu pada namar makasuku bor kaya dan bor Jing so sarong, jing so meng, bang sabshu, bang kuat, ban dong kebencian, jauh kebabit kemen, yang dibayi tom nak kata, ya lembah mau, tur dikiranya raya, kerbu, berkata kejutun, itu lang di mau. Bagi kelah pelan keluar namar kecil internet ikut juga kawa rubah tadi buat kamu kayu kamu poisnya ikut umumnya dari umumnya mana next camp bagaimana kita gitu nih nangis semat dan lompuh kawan hindi Pengai aku konsumsi lecok bentar. Tak aksi lagi ngaya telan. Ngai dapat jeli pada juntu cai hirlin kelen saudong iwan yang semuka itu iwan semua susun iya kelen sesujar iya jaga bukan iwan hai yang sini kata jadi kalesen jadi kemarin itu itu cai tanpa kemudian beberapa syekh jing slur jing monsarong ni boy syekh but the waves jump you di kasar nanti mentasi hagabom Berswajan